Nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye aho muri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu bituranye by'igihugu cy'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Mwese nabifuriza ibihe byiza. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wegera ku Rwanda nuko ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Sami DRC zatashye kuri 12 Kamena 2025 zinyuze mu Rwanda. Bivuga ko bisi nyinshi zitwaye abasirikare zinjiye mu Rwanda hagana saa 5 z'amanywa zivuye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa RDC zanyuze mu muhanda wa Rubavu, Musanze, Kigali, Rusumo. Ku rundi ruhande bivuga ko hatashye ingabo zigera kuri 700. N'ubwa mbere hatashye abasirikare benshi cyane ba Sami DRC kuko muri Mata na Gicurasi 2025 ho hatahaga bake bari baherekeje ibikoresho bya gisirikare byakoreshwaga mu rugamba rwo kurwanya ihuriro rya AFC M23. Muri iki cyiciro hatashye abasirikare bo mu bihugu byatangaga umusanzu muri Sami DRC, Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi. Itariki ya 11 Kamena Sadek yasobanuye ko aba basirikare bakomereza urugendo i Dar es Salaam muri Tanzania, aho niho Abafrika y'Epfo rero na Malawi bafatira indege bakomereze mu bihugu byabo. Igisirikare cya Afrika y'Epfo SANDF cyatangaje ko giteganya kwakira abasirikare bacyo batashye muri iki cyiciro ku itariki ya 13 Kamena. Ubutumwa bwa Sami DRC bwatangiye kandi mu mpera za 23 muri werurwe 25 abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe icyemezo cyo kubuhagarika mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro impande zombi kugira ngo amakimbirane aboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo abashe kuba arangira vuba na bwangu. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yatangaje ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku kigero cya 7.1% muri 2025 mu gihe 2026 buzagera kuri 7.5%, 7.4 muri 2027 na 7.28. Bigarutseho ubwo yamurikiraga inteko ishinga amategeko ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026 yazamutse ku kigero cya 21% ugereranyije n'amafaranga yakoreshejwe muri uyu mwaka. Amafaranga azakoreshwa muri ingengo y'imari ni miliyari 7,720,320 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda agizwe n'azakusanywa imbere mu gihugu angana na miliyari 4,000 na miliyoni 105 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda, harimo miliyari 3,000 ndetse na miliyoni 628 zizava mu misoro, mu gihe miliyari 477 zizakusanywa mu bundi buryo. Inkunga zizaba zingana na miliyari 585 na miliyoni 200, mu gihe inguzanyo zo hanze zizaba zingana na miliyari 2,000 ndetse na miliyoni 151 n'amafaranga 900. Amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe no kuvuga mu mishahara y'abakozi n'ibindi bikorwa bya guverinoma angana na miliyari 4,000 ndetse na miliyoni 352,900, mu gihe azakoreshwa mu bikorwa by'ishoramari n'indi mishinga angana na miliyari 2,000 na miliyoni 679 n'igice. Iyi ngengo y'imari yazamutse bigizwemo uruhare n'amafaranga leta iteganya kuzakura mu misoro itandukanye yashyizweho. Minisitiri Murangwa yavuze ko ingengo y'imari izibanda ku mishinga irimo kubaka ikibuga cy'indege gishya cya Kigali kiri Bugesera. Amafaranga azagenda ku mirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya Kigali mu ngengo y'imari ya 2025-2026 angana na miliyoni 600 z'amadolari, miliyari 853 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege biteganyijwe ko izarangira muri 2028. Reka dukomereze kuri inkuru mbabwire ko urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe kugenzura itunganywa rya nuclear International Atomic Energy Agency rwemeje ko nshuro ya mbere mu mateka mu myaka hafi 20 ko Iran yarenze ku mabwiriza agenga imikoreshereze y'izi ngufu. Iki cyemezo cyafashwe n'inama y'ubutegetsi y'iki kigo binyuze mu itora ryabaye kuri wa 12 Kamena 2025. Abo mu bihugu 19 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage n'Ubufaransa nibo bagitoye. Abari muri iyi nama y'ubutegetsi bahagarariye Urusiya, Ubushinwa na Burkina Faso bo ntibatoye iki cyemezo, mu gihe abandi 11 bifashe
babiri ntibitabira itora. Iran yagiranye n'iki kigo amasezerano yo kugabanya ingano y'ingufu za nucleaire itunganya muri uranium ndetse no gukurikirana niba byubahirizwa, mu gihe ibihugu nka Amerika byari bifite impungenge ko ishaka kuzifashisha mu gukora intwaro kirimbuzi. Iki gihugu kandi cyari cyararangiranye n'ibihugu by'i Burayi na Amerika amasezerano nk'ayo cyoroherezwa ibihano by'ubukungu, ariko muri 2018 Donald Trump yakuyemo. Amerika asobanura ko gikomeje gutunganya izi ngufu za nucleaire ku bwinshi. IAEA yasobanuye ko kuva muri 2019 Iran yanze kubiha amakuru yuzuye ku bijyanye n'ibikoresho bya nucleaire byagizwe ibanga ndetse n'ibikorwa bikorerwa mu bwihisho ahantu henshi. Muri Nzeri 2005 nibwo inama y'ubutegetsi ya IAEA yaherukaga kwemeza ko Iran itubahiriza amasezerano yo kugabanya ingufu za nucleaire itunganya. Gusa iki gihugu cyakomeje kubihakana, gisobanura ko gitunganya nkeya zo kwifashisha mu mishinga igamije guteza imbere imibereho y'abaturage. Icyemezo cyo ku itariki ya 12 Kamena cyashingiye kuri raporo y'iperereza ya IAEA yasohotse ku itariki 31 Gicurasi 2025, gishobora kugira ingaruka ku biganiro bihuza Iran na Amerika muri iki gihe bigamije kongera koroshya ibihano by'ubukungu. Biteganyijwe ko iki kigo kizageza iki cyemezo ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano kugira ngo kamagane imyitwarire ya Iran, nibiba ngombwa kuyifatire ingamba. Gusa nabyo bizasaba ko inama y'ubutegetsi ikora irindi tora. Ku rundi ruhande, Israel ihamya ko Iran itigeze ihagarika gutunganya ingufu za nucleaire nyinshi cyane igamije gukora intwaro kirimbuzi, ndetse hari amakuru avuga ko Israel ishaka kugaba ibitero ku bikorwa remezo bitandukanye by'ingufu za muri Tehran, kuko igaragaza ko bibangamiye umutekano wayo. Uko amakuru bivuga komeza kugenda rero bigarukaho muri rusange, akaba rero hari byinshi bikomeza kugenda bivugwa. Bashimire, mbifuriza ibihe byiza, turasubira mu makuru mu gihe cyiza.